In this video, I'm going to pick some random kids and some adults to do our today's Pinoy Street Games, namely Tumbang Lata, Luksong Baka, Slipper Games, Chinese Garter, and many more. If they won one of these games, they win a prize. This video was sponsored by my channel. If you haven't subscribed yet, hit the subscribe button. It means a lot to me and the people we're helping. So on to the first game. Blow the candle. Go. Go. Okay, nanatas una na tong games. Kung asa mo pa ang iniglow nila, kung asa ng kandila, may premyo sila mga kadaog, no? Diyan na atong kuan. First contestant. O, kung may mungan. Romel. Rumel, Lagsana. ready na ba ka? Yes, of course. Ready. Pwesto. Luhod. Go. Mao ni atong kuan. Second na atong contestant. Kasi may mungan. Pues. Ready na ka, Wes? Oh. Sige. 1, 2, 3. Blow. Woo! Ano sila lahat? Pili, pili. Yeah! Woo! Salamat. Yeah! Diyan na itong third contestant. Oh, kinsa may mga andoy? Ruel. Guwapo. Roel, guwapa. Oh. Ready na ba ka, Roel? I'm ready. Sige. Luhod. Ready ka na ba sa blood? Yes. Oh, sige. Wala ka rin. Okay, kayo man na putas midget edition, agto na putas mga adult edition kana. Oh, ana po natong preliminary contestant. Oh, arang gwapuha. Kita mo ngan. James Joel Handayan ko. Yeah, oh. Sige na. Ready? Oh, ready. 1, 2, 3. Yeah, oh, dah. Wala yung premyo. Pili. Pili na yung premyo dah. Oh, yeah. Dong. Okay, dari pas dodong. Oh, mau intra. Okay, ready na ka dong? Ready. Oh. Karera mo premyo. Kuha. Okay, dana ato kuan. Third contestant. Kisa may ngani mo? Clinton. Clinton. Are you ready, Clinton? Ready. Oh, sige, go. It was at this moment that he knew. He fucked up. Run. Mo na nanatas atong ikaduhang game. Jawag nato dani ay pokpok palayo. Ayan. Mo na itong gamit ang butter og i-blindfold nato sila. Ayan. Kung kisay nung utanag kung sa iso diring atong palayok, wa ko kabaw, no? Ayan. Surprise ra ni digbangag nila. Ayan. Dari atong mga contestant. Mo ni si Wes. Sunod. Jake. Dali. Pila. Sunod si EJ. Sunod kare. Wa ko kabaw sa uban basta yan. Na, i-blindfold nato sila, butang helmet kay panganga. Blindfold. Yan na, blindfold. Kami. Sige, tuyok na lang nato kuan, kalima. Sige, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, go. Bangag kusga. Ay. Nope. Oh, sa. Nope. Oy, Nope. Wa na. Ito ang kaduhang contestant. Okay, ready? 1, 2, 3, 4, 5. Go! Pangag! Diretso! Nope. Nope. Wala. Nope. Nope. Bruh.
1, 2, 3. Anak, go na! Sige! Ako na! 3, 4, 5. Anak, go! Oh, wire. Bangag! Wag, sige. Sige, dana po datong sunod contestant. Nga na. Na. Ready? 1, 2, 3, 4, 5. Music! Sige, go! Yan, mo ni ang atong nakakuha na rin, nakabuak sa atong palayok. Dana sa premyo 100. Yay! Na, thank you. Nandito na tayo sa ating huling panglaro. Ayan, kung nakikita nyo, meron tayong iba't ibang kulay ng can dito, no? Ang tawag natin sa susunod na game na to ay tumbalata. Ayan, papasukan natin to ng pera. Ayan, hindi nila alam kung saan ang 100. Ayan, pasok natin. 100. 20. Yan, 50. And another 100. Yan, meron silang 50-50 chance dito. Kaya tara. Ayan, napunta sa atong final stage ng ating pag-games. Kanina, gipakita no ninyo nga yung mga kwarta atong gipangsod, no? Na sila 50-50 chance para makuha nila. Yan. Ang pili tag-deserving ang contestant kay sa John Romaning games. Ayan. Mo ni atong kuha na contestant taning tumbalata. Ngutan ako, pila imong edad? Ha? Ha? 14? Ayan, dahil 14 ka na, ayan, 14 po ka manukad ha. Ani kasugod, da maghihap kag 14 kadong dadto. Para agto ka manukad. Sige ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, ani ka manukad. Gamitay imong kagalingon sinilas. Ina bisag asa nimong targeton basta usara kung duha matumba disqualified na ka, lain na po imong kuan. Oh, sige, pila imong edad, DJ? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sige, anak ka. Go, gamitay imong kagalingon chinilas. Ready? Strike. Ikaw. Yan. Atong sunod, atong cute, si Jory. Nga. Jure. Pila imong edad? 5. 5. Sige, 5 pod ka laka nga. Sige, 1, 2, 3, 4, 5. Nga na. Anak ka. Go. Oh. Go. Kinsay mo nga? Manuel. Manuel. Pila mong edad, Manuel? 12. 12. Pero 12 na po kakalaka nga. Sige, ihap na. Sige, ready. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, go! Oh! Yan na, mo na isang na-strike ni Iman ha. Wala. Tanaw, pila nakuha. Oh. Kuha Iman. Pila, ipakita. Sige. Oh, yeah! Thank you. Iman. Dodong. Oh, pila edad? 35. Okay, adult edition na ta kay nahuman naman tas mga bata. So mga dagko na pod. Sige, kabaw na kadong. 4, 5, 6. Sino na ka? Bilang ako. Op, anara. Anara taman sa karsada yan na. Balag 50 jo edad basta wala pa sa anara taman. Arira. Arira. Ah, sige, ready. Oh, biya balag kanus aka sa itaw na. Kit. Oh, 50 naman oh. Okay, wa man ni daog sa atong tumbalata premyo, duha ato na yung pailog. Bahala silang mga gisi. Oh, di pailog. Ah, napagod di pailog. Hala, 100. Kuan. Oh. Salamat sa tanan ninyo nga
Adyo kalimte mag-subscribe ha.